Znači, svake godine gledamo da osmislimo nešto novo, jer to potrošači traže. Obzirom da imamo samo taj jedan salon, gledao bi da proširimo našu prodaju više crnogorskih gradova. Uglavnom, proizvod izvozimo u zemljama okruženja. Posebnost našeg preduzeća je pravovremenost, stabilnost, povjerenje koje ukažemo našim potrošačima. Najveći dio sobnih rata nudimo investitorima gdje smo opremili do sada oko 300 zgrada širom Crne Gore. Podrška NLB banke je nemjerljiva. Značila nam je njihova pomoć u vidu nekih kredita, toliko već dugo i sarađujemo, tako da vjerojatno će nam i značiti neka njihova pomoć u nekim daljim budućim promocijama.